dakaway kasur bandawa banwan ra biang ka block 1 sya jela Meghalaya nakaliang ka Neutral Border Dispute Redressal Forum HBDRF hakashitarik rumpang arajar pusau kilalek banbu daka jingtho kamra trikamu mentirang ba kajala ukon rat ke sangma bot kumju kamra trikamu sumbut mentirang ba kajala uba sngau bahalang dhar uba deiru chairman ka regional committee ka West Dale district habakren siklar thai kubor nakaliang ba chandami sungo chairman ka forum ulong ba hakaji kendu lang baro kinong song snong bat seng bahalang ba pher kabal penlong haka khatlai trik risau arajar pulai kilasim ya karai ban persajur ya ka notification bala penmi dak sarkar Assam kata khatlai trik ya yong sia jak ndai spa san phuai dak ba ong ba kate ka notification kalong ka bale don bor dak sarkar Assam klem da pentip bat klem da yo jingmenjur lang na kinong song snong ka block 1 nalor ka niu labu ka jingkentu ya ka sarkar Meghalaya bala dak sarkar Assam kam tre ban penphai biang ka block 1 sya ka Meghalaya kim dei ban soi ya ka nu ka MOU preng ka sarkar Assam bat Meghalaya bat gajing thok ba ngi lek summit haki personal secretary gijung ki mentak sngi gelong ini bangi pen sngew ya garai ke ba ngi leshim haka khatsau tarik jong bna Oktober jong snem arajar arpulai ke bangil khot long hangte ha district library menthong jowai bat kimat ke ba kongsan ki ba ngila shim haga ni gajing yalang kelong kini rom kabrengkong ni haga ni gajing yalang tegrai ke bangi sim kelong kini nung penengkong ni persya jur ya ka notification ke ba ka sarkar Assam bal penmi haga khala April ka khandai spa san peway balai ni persya namar ba kani ke notification kelong ke bale don bor ka sarkar Assam klaim gajing tip gajing menjur lang jung ki pai nung chunong jungi ke bron sepo labang nang pelut ke bangi tip mentah kung ke blowon ke ba ar pade ni persya ya gajing bu jong ka sarkar ya ka khanduli bat share sektor balai ni persya ya gani namar ba nadu kepor bala penhap no ya ketiga jaka jungi haka kumbang omen ni nadu kesnam kat khandai spa sang pewar te haka por jong district council haswa bingin yo yel gejong gejela kedone be hi tangka mat jing ekran ban retransfer biang ya ka block 1 cepo jong ka United Khasi Janji Hills atau mas district council kamdon kata ka khanduli berkata ka besar sektor bat haki phusnem bula debru kamdon kata ka khanduli besar sektor hindrai ke pasngeu lengok ke lomba hakan ni sarkar mementapat ke bu ya gani ga khanduli bat share sektor nomor babelai ke jingbu ya gani khanduli bat share sektor kumbang ya jing tv baga jing pucung sarkar kelong ban ya kren swa ban inspek swa ya khanduli bat share hade nentak sekta apa di blok 1 te haka jing sngew jumi langi kta swa ya khanduli bat share kelong ke bae par belai kta ke blok 1 bat ke pensuk ya sarkar ada kale lang ya barok ke blok 1 namar ba lada ke blok 1 ke wan spok Meghalaya kini khanduli bab besar sektor kelawan lupa hi spok ke laju te kebalai ni yeng scam naga benta ban transfer biang ya ke blok 1 spok Meghalaya namar ni tip ba ke blok 1 hi ke dega jelaju ni nadu hendai thai kulong kuma kumang ong men ne ba na super hab jubor ka senam ka hendai spak sampai war te ni hakani ke jingelang berkat berkepat nung senong jeung blok 1 borok we ni da wai ke government ba ada kumno ka debek be penpai dani ban transfer ya ke blok 1 cepo ke jalan Meghalaya bat ka karai ke bakat du ke bangisim kelong ba lada ka sarkar Assam kam menjur ban transfer biang ya ke blok 1 ti ucap minister umdai ban soy kinu ki agreement lana yaga MOU haga jingi dai bat ka kampen bejpot ya ke blok 1 marman ke por ngaru ngala lekni sepo di office bat kitu ki members jong regional committee ki bagi ko member gain ki banang te kitu man ke por telepon ka padon ka jing lang ka don tang tu ko por ka bagi lek sakhanduli lang haswa je ni kata 16 August 2023 tang kata empat don teka last kebang kelong 16 August 2023 tang kata keba anda geledep penlong jing yelang te po DC office te lek inspect stage po khanduli ka jing dei begitu jing jia khanduli kai te kata ka wakil leru kamde hi na ka benta ka keborda disun reina kebenta ka tu jingikan arhang tu kai ende ka jing kalong ba kalong ka jinjar hadu kata-kata ban di kendu ini kita yelang ki jongi bat
bakakam kan Islam ru kamlong tara ka pelong i ban daga jing bamban si ba ngin ai ru daga jing tho nang ba lam dei daga ketin daga jing tho pa ngi la ban pun sneu ya ka ik ba ngi kan daga daga jongi dan ka jing sneu ban pun sneu sarkar ha ba dei ban kamlong on blok tu ti kan dia iwe nga chwa mai phang pi ya ka ba bon jongi pa ba jong jelam mengalir ke di masuk tu ba balai ke HPDRF Iwan ban ya ICT na kapor sa sarkar ha ka bai dei ka blok 1 blok 2 kum jo ka history ka batayang i bagi pa ke di bentip ka jisya nadu kolong koman nadu ki por phareng ka blok 1 blok 2 ki ha be po ka joy subdivision ki ha be po ka jing pe ju ki CM khasi ki jongi nadu munchwa kajing awan ba hadin ba lawan ra ya siksidu hap penkai kita ke district council tidak penkai kita ke North Kachar Hills district council ba United Khasi Jaintia dah tu kapor don kajing le don bor jong kibrio sarkar na kaleng juga asam por ba ka tu por di asam don jubor kila pengat baik ya ka blok 1 blok 2 syaka karbiang lo lembaga notification jong kat nai spa san huai te na kalian ki jong ki nong yalam ki jong ni na blok 1 blok 2 kam dei bagi subjar na kapor si kapor atho si tho kita city ban ong em ka riti rustur ka jong kim dei kam dan ji dei bagi karbi ka ktin ka tele kanyam burukam ni ri ki khasi kwa bi bandon sha po ka United Khasi Jaintia Autonomous District Council kita gejik penusnya la poi sado sya ka sokar pedeng dua tu kapor kam dei tengah hal bat sarkar asam bat dei halokan ke nongrim bakadon ke persya de ke sarkar asam pada kala constitute ya ka committee banle inspect banle ground demarcation how kat nespa san hunyau namar bakadon ke ut ba kajing pengat ya ka blok 1 blok 2 syako karbi ka di babakala wi kani kam dei ka kam pemerintah ban nakalian ka jongi ya ka sarkar ni persyang ban pen sisa lembaga ikut islah imam kijing syabaro ban bu tangi we i jing dawa ibarat ba ibasyong nongrem bakatahi kadai ba ngin pen baik ya ka jing bakala ka bangi ka sarkar asam kal ale na do ka nice pa san huai ngin pen baik ya kata ban pen baik ya kata pada ngidon kam baik ban wanra no ya ka blok 1 blok 2 sepo megalia kumbakalongi kumbangi la yeng na kala jongi ba hak mari blok 1 blok 2 kam dei ka disputed area ka no bi kam don dispute ye don kam baik tang ban retransfer baik ya ka blok 1 blok 2 borok kawai sepo megalia ka dei bi thik kumta kam don chu da kawai kin di na kata kadau na kala ka jongi na ka pos ya tho sarkar bahkan le no ya ka don kam ban le ka ba sa teng na du ka nai swasan huai bakal ada yang kapor ban penbaik kementak di kas ni kuat maka sarkar kalau serius kan ya kan kam amar ba lada kini kit khot jo kerjil komiti kinda lek hadu spot hadu syaki sinong kit hau dalam blok 1 kin salam ba ki beri bahasa angto ki beki penar gi jongi ki jai bude khasi gi jongi bat hoi agni sistem baladam kadang migration da jing 1 room kertem ma di mentah baka sarkar kan orang baik ngin pek menu bobon pai tu ko bakalahi dan di pek bobon pai dengan tren jalu para kam di subegalia ki ngin mong menu basa ang tu tegal ada jongki ene ka history ke batai baka blok 1 blok 2 ka dei bejoka megalia hi tegi kerpat ke sarkar bahkan simkiai ke kam buat larang imla bani kenduk marbet ande ka jing tho lo ko basai tegi community ban ba ke jing thara ka jing anggo tu pai ba tu blok 1 kan urlong lo mentar